Miljana Kulić pokreće svoj reality. Nakon napuštanja zadruge odlučila se na korak o kojem će svi pričati. Miljana Kulić diskvalifikovana je iz realitija, a sada je svojim pratiocima na društvenim mrežama otkrila bitnu odluku koju je donela. Reality učesnica, koja je i svoju trudnoću iznela u zadruzi, spremna je da otpočne svoj šou, a to je podelila sa pratiocima na Instagramu. Dragi moji, uskoro se selim u novi stan i počinjem sa svojim realitijem, napisala je Kulićeva na društvenim mrežama, dodavši da će se isti emitovati na internetu.